Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wahamijwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Uyu yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahiriza ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'impaka muri Amerika ICE avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi kuwa 3 Werurwe 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Buri rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi byashyizwe hanze n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 ubwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomo ry'urubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko ntawe uri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16, icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko, igihano cyagabanyijwe kikigirwa imyaka 5 n'izaba ya miliyoni 2. Mu Gushyingo 2023 amakuru igihe yahawe na Menyembo Emeline uwunganira uyu mugabo mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajurira icyemezo cy'urukiko ibya Prince Kid akurikiranyweho bishingiye ku ihohoterwa bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda yamaze igihe kinini ategura bigize mu kigo cye Rwanda Inspiration Backup.